Evar baş Kurdistan, evar baş temaşevanên Çarpel Medya, hûn bi xêr û xweşî hatin bernameya me Dengê Diaspora. Temaşevanên hêja bi bernameyek nû dîsa bi we ne. Mêvanê min îşev bi rêz Reşo Zîlan e û mijara me jî dîroka xebata Kurd û Kurdistaniyên li Ewropayê. Birêz Reşo Zîlan, tu bi xêr hatî bernama me Dengê Diaspora. Xêrandar bî sağ bî. Gelek spas. Kek Reşo, min di gelek hevpeyvînê te de guhdar kir, tu dibêjî ku ez ê kengî ji vê pirsa ku ez behsa jiyana xwe bikim xelas bim. Îca ji ber wê jî yani ez zanim ku tu dibêje ez naxwazim kurte jiyana xwe bêjim. Lo me jî ez ê bixwazim hinekî te bi Kurdî bidim naskirin, wî karî ji te jê xelas kim. Tu dibê çi? Kerem ke. Belê. Em dizanin bi rêz Reşo Zîlan ji Bakurê Kurdistanê ye, ji bazî de ye lê li agirî ji dayîk bûye. Xwendina xwe bilind li Ankarayê xwendiye û heger ku meriv li ser pêncî saliya Dîaspora Kurdistanî li Ewropa biaxive, yek ji çend kesên ku îro li jiyanê ye ku bikaribin biaxivin, yek jê jî bi rêz Reşo Zîlan e. Bi rêz Reşo Zîlan ne tenê zanyar an şahidê vê prosesê ye, ew heman demê aktorek girîng yê Dîaspora Kurd e. Kek Reşo Zîlan him li Almanya û niha jî li Swêdê dijî. Ev e 40 sal e di Rêveberiya Înstîtuya Parîsê de ye. Her tim piyek wî li Fransayê jî organizatörê Komîsyona Kurmancî ye û redaktorê Kovara Zimanî ya Kurmancî ye. Ev Komîsyona Kurmancî xebata wê 30 sal e dom dike ku salê du caran her carê hefteyek dicivin û xebata periyodîk wek Kovara Kurmancî derdixin. Kek Reşo Zîlan di avakirina Federasyona Komeleyên Kurdistanî li Swêdê wek gelek kesên din piştgirî kiriye. Bi dehan kovar û rojnameyên ku li Dîasporayê derketiye nivîskarî kiriye û bi xwe kovarên wek Pale û Kulîlk derxistiye. Dema beşê Kurdî li Unîversîteya Uppsala û beşa mamostetiya Kurdî ku girêdayî Unîversîteya Stockholmê hat avakirin, li wan ciyan jî mamostetî kiriye û di nav de bûye. Kek Reşo, ez li vir bisekinim êdî tu hinekî ser temam bike, ma ez kargişî bikim. Em hinekî heger min ez zanim mikeyim gotiye, tişkî bixwazit tu lê zêde bike, em ji welat dest pê bikin û ber bi Almanya dwarin. Belê merak dikim ev çend tişt çawa di bîra te de man. Kek Reşo, tu zanî menê hevpeyvîna te re me hekberê bikirina û me hinekî te xirand, min telefon kir çend roj berê, min got Kek Reşo em karin hîjdê me yê bername pêk bînin? Te jî got belê ez dikarim lê tu pêr digê ji pirsê xwe amade bike? Îca ez ketim seferberiyê. Bi saya te ez dîroka Dîaspora Kurd û Kurdistanî a pêncî salê dawîn di van sê çar roja de ez ketim nav min serûbinê hev kir. Êdî kam binerin. Te baş kiriye. Xwazî gelek kes jî wisa bikin gava ku bixwazin derheqa hindek tişta da tişta bizanibin lê bikonin, lê bigerin, bibînin. Tiştekî gelek hêja. Eger ez ji welat dest pê bikim, ez bi xwe di sala 69 da payîza 69 yani dawiya meha Îlûnê ji Tirkiye derketim. Ji Ankarê derketim û derbas bûm çûm başûr û şixulê salekî milûr pêşmergetî kir piştî ku Kurd û hikûmeta Bexdayê li hev hatin. Êdî karê min nemabû û min xwast ez derkevim. Derketim hatim Almanyayê. Li Berlînê min li wir
مراجعتی بختخوازی کر ازیل خواست التجا کر yani. بله و پشتی راوستینا شغل 2 سال تشتک بسا تو برسف ندانه من و من نامه یک دمیسی مپرسیم گو خیره و 2 سال در باسون و تشتک جمار نگوتیه والحاصل وک اود بجن محکمه یک دانین و گازی من کرن از چون لور ifadam girtin و تشت لازم جوارا گوت مجواجی پرسی هونه کینگا برسوه که راست و درست بدنمن جبر کو تشت من دزانی حکومت آلمانیا و چاقه کسین کو جی ترکیه بازدا بون بدزیکا هدی و دگراندن ترکیه تسلیم ترکیه دکرن تی بیرامن یک دو zabıtın Türk'a teslim kirbun. Yek du xortên çep ku hatibûn li Almanyayê müracatî bextxwaziyê kirbûn ew vegerandin. Ji ber wê ez tirsiyam û hevalê min e li Swêdê yê rêxistinî zor dana min. Ez jî nakirim ku ez bême Swêdê. Min jî pasaportek dît û sexte kir bi destê xwe. Min pasaporta sexte hatim vê derê û min müracaat kir. Lê berî müracaatê min bi alîkariya hevalekê serekê polîsê biyaniyan li Uppsala'yê niha feqîr û miriye ji bo wî mehsûr tune ez navê wî jî bibêjim Ferebî em danan rastkirin me li derve hevdû dît min du dosyayê min gelekî qalin hebûn ewraqê min hemû tê dabûn ez wî em rûniştin gelekî baş almanî dizanîbû min jera derdê xwe bi almanî got û belgeyên xwe yek bi yek min nîşanî wî da û min jera tiştê rast û durust got min got min li Almanyayê müracaat kiriye lê ez hev qasî sekinîme bersiv nedana filana bêwana û hal mesele wiha wa niha ditirsim tirsiyam ku min vegerînin ji bo wê min baz da ez hatime Swêdê. Camêr gelekî qenc derket û wextek da hingê ez çûm bawer bike sedî heştê îfadeya min wî bi xwe nivîsî. Dawî da di hevde rojan da îzna min ya rûniştinê li Swêdê derket. Piştî heft deh rojekî din jî pasaporta min derket ez ji wê eziyetê ji wê tadayê xilas bûm. Ji wê rojê bi vir da ku heyva yekê meha yekê ya sala heftê û sisiya bû ez li Swêdê me her li bajarê Uppsalayê mam neçûm tu bajarekî din û niha jî li Uppsalayê dijî ew karê ku min kirî te baskirina hewca ez dubare bikim lê eger ez behsa tiştên rêxistinî bikim gavak ez hatim Ewropayê li Ewropayê rêxistinek hebû ku jêra digotin komela xwendekarên Kurd li Ewropayê همه ورن بله belê û yek jî rêxistineke nihênî hebû dizî hebû ew jî liqê partiyê bû ez bawer dikim liqê şeşan tiştek wisa yan jî liqê derve bû li bawan waku qanûnek hebû ew kesê ku pêşmirge be gava ku dixwaze otomatîkî dikare bibe endamê partiyê vê ca destê min da belge jî hebûn piştî demekî ez bûm endamê liqê dervayê partiyê û di aynî wextî da bûm endamê komela xwendekaran û di payîza sala hefteyî da kek Hemreşê rehmetî wê çaxê sağ bû ew kir rojekî em rûniştime biçêk sohbet kir îsra ji min re got ku divê tu têkevî nav bahozî bibî hevalê me û min jî got baş e ez bûm endamê bahozî jî baş bûm endamê polîtbîroya bahozê
بله امیوار بله 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 میوارن سر وان پرساناجی دوره بله تخوازی بردوام بکی از دست به پرسی خواه این بله از یک دو سه تشتی دیجی ببیجم بله هنگی باهوس به دستور پارتی دموکراتی کردستان عراق هاتو بودانینه جبر که کاک همش اندام پارتی بود نکاری بود بی خبر پارتی رخصتنه کی داینه اب یک یاد دو همو برادرین برپرسیار ین کجو پارتی دهاتنا دروای روا کو کردن ترکیه دیتن گلی گازنه خود کرن دگوتن جبو چم لدر و هفقاس کارکرین کرد هنه و با چند خواندکارین کردجی هنه و جبو کردن ترکیه کردن باکور رخصتنه که داناینن و جاویجی ده سالا 67 دا مراجعات کرد بود که ایزن بدن جبو که رخصتنه که داینه اگر باش ببیرم سال 68 دا ایزن دابون او بلگه جهه و دو کارا رخصتنه که داینه هرچی قاسی اندام پارتیه جی لی تشتکیدن هبو نخواشیه که نخواشه بود نافبرا کردن باکور دا لدروای ولات هندک کردن می باکور هید سالا 63 یا 64 دا لدر دورا منیخ جیویا بون کومناک دانی بون بناو هفرا و دخواستن خباتا که بکن لی هفرا و سما مریما تو کارک خباتک نکر و همرشی چند جارت همرشی تیدا بوی اوجی یک شون کسابو که هفرا دانی بون و چند جارت جواد پرسد به امکینگا دست خباته بکن تشتک جیرا نابیجن بجد 68 دا باهوزه داتینه و پشتی و شرکه نخواشت نابرا هفرا و باهوزه دا دست بکن بهتر لسر شخصیت رحمتی که همراش بگوتن ابا جاسوس سیاه جاسوس میته و اف پاشوروی اف نظام چیه فلان بیان تشتن گله که کرد که همراش دو گوتن والحاصل خباتن باهوزه ناراضی بون ناراحت بون ما دخواست ام اكو بكن ام بشكل كي لهاف بكن خباطك بكن يك دبن ناوي يك رخصتين دا خباطك كي بكن لي اوان هرتن ناوي كاك حمرش دانا بيشي دبوتنكو حتانيكو او كسبا ام بورا رونانن ام بورا خبات ناكن تفكاري ناكن جا جبروي كونغرس سالا هفته و دوان دا که همش که حیران خویا از آستانگه که لبر و یکمونه و از خو ودکشین مجره خستنه هم کرم بکن بوارا بدن بستینن ببین یک افکاریه بکن تفکاریه بکن روژان احتیاج جبو من هبه از سرچابه ودگرم تیم اجید کم نوارو خباتی دو جارا برادرن هفرای خواست من نامه اکشی نویسی مگو ام دخوازن به قید و شرط به قید و مرج بوار هفکاریه بکن حتی ببین یک به قید و شرط و جمعت چه بخوازن ام حاضر شتی بکن جامعه قد برسیو جینه دان لی حواله که مکو چوبو بر بسیاره که وان دیتی بون جرا گوتو بکن باوریا ما بوانایی که همراش شو وقتی نظام چی فلان بیان لی همراش هر باش پرده یا همراش فقیر چویا وقتی براستی علاقه برخستنی نمایم باشه اون چی ما قصی فقیر و گناهکار دکن تاوان دکن اکتکن و ای بشرم و مثلا ملت که دوی هون چشتو ها نکن نکت اثریوان و چاقی روشنمک در خستم بناوی روناهی
هیچ چند هجمارك دكت حيشتنا هجمار تشتك صدركت لي اوجي ادي ناف خدا بون parça parça و وكرماج بجن او تفجر كت ومر لجامع بهوز ما سالن هفته و سه هفته و چراندا دست بکر کوارک درخست به امکن به امکان گلکی سینور کری جبر کو دست ما دا پاره نبود ما چند کتاب چاپ کردیم او کتاب ندهاتن فروتنه و کتاب چاپ کردن گلکی بها بود و دست ما دا مابون فلان بیوان هم کتاب مبین دنیا و بارکی گلکی گرام بود جبومه دو هجمار جوه درخست و گاوه ناو نایبرم از بفکرم ناوه ببجم به تکسیری به رونیوی ما درخست دوا کردی و به ترکیجی داره جا پاشه در بحری مزن سال 75 دل مکت جبر که شورش کردستان عراق و چاقه کت و کرد رویان چون ایرانه گلک جوانجی چون تسلیم عراقی بون و اف بو سببه که ملت کرد به تمامی شوکه ببه و تفگرین سیاسی کردان بجمدن و صد دستکرتی ایمان ندکاری بون تشتکی بکرد حتی وقتی که دور درش ما فهم ندکر که براستیجی شورش کتیه باشه با ما خویا کرد که شورش براستیجی کتیه او تشتی که امریکا آنی بود سری کردن فلاکت که پرمزم بود تاریخ آمدم جا درخستنا ما داجی تاثیره به هلبته بود به هیویه که مزن کتبو ناف کردن ناف حوال المجی جا ام گیشتم به باوریه که لدر و خباته که به بنگه yani eğer bengeha ile walat tünebe bir kıymete naçı seri. Bu havuldak em walat rabıdın bistinin hingi li walat hindek tevger derketi bu. Tevgerin parça parça bu. Rızgari hebu, kuk hebu, dedekade hebu, nizanım özgürlük yolu hebu falan bivan. Veca divya bu me tercih hak bikran. و جبویا جمرا لکولینک لازم بود گلو ام هواره ما دکارن بکیجان آلیوا ببینیک بکیجان آلیوا بدن مستینن و ببین هوارن هر اوه بچک وقت گرد و دوی دمه دا قیاده موقت هاتو بودانی برادرین قیاده موقت در و اواجی خوات کرج بوکو لدر و رخصتنا partiye bi quvvet bikin jinûban dest xebatê bikin. Pêwîstiya wan jî bi desteka Kurdên Bakur û Rojava Rojhilat hebû. Hevdîtinê me bi wera çêbû û me prensipî li hev kir ku em alîkariya wan bikin ji ber ku gelekî perîşan bûn lê me gotibû ku bi şertê ku eger em bikaribin li welat شورا هندک هوالم ببینن بریا و خباته ام حاضرن آلیکاریه و بکن ده داویه دا ما ده کنگره هفته و ششان دا بریار دا که ام به حوزه بگرن و رخصتنه کنو چه بکن بناوه پاله و ده کنگره پاله دا برادران بریار دان که ام لترکیه بکوکیره بدن بستین گریدان همه یا سیاسی بوان راه به و ما گریدان اخ پیکانی بریا کوکه لولات بریا پاله لدروا ما گلک آلی کاری قیاده موقت کر باور بکه پرانی خباتا ما جبو قیاده موقت بو پشت را هدیه دیه او بسرکتن و وکر ماجد بجن الحمدلله نفشه دولتك ما هي بس
سر و شهیدان او خوناکاتیا رجاندن ام گلکی به سرفرازن ام تجارانه پوشمان جا لدر و خبات من بن ناوی پانه دا دوماند و پانه لسويد لألمانيا لهولندا لإنجلستان ويك دولات اندرجي هو نام باشنا بيرام بله خباتا که باش ده تکرنه نابرا کارکران دا سدی هشتی هوالین ما کارکر بون هنگی پیدا کرنا کارکران کرد براستی گلکی زحمت بیش برکو ترسا که گلکی مزن ناف کارکران دا هبو و اگر اشکره ببین کن و اف کردیتیه دکن یا جی گریدانا که و سیاسی هیا پاسپورتان جوابستینن یه درج نکن اوش در و بمینن پریشان ببین پرانیوان آلمانیای بو یا جی هولندا فرانسای در روشه که بوسان دا آلمانیا وان جا آلمانیای درخینه پریشان ببین زاروزه چه وان ورات دست باو برای خود نهری نظام شد بو چی ندکنم اف ترسا پروبلما که گله که مزم بجبو ما جبو حوالین ما در فهم به وقت را وکو تجربه اسکر ما بناوی پانا کوارکی درخست دو زمانی کردی و ترکی ایدی بو با عادتک مخابن که ترکی جهبه جبر که گندک انسان ما کردی ندزانی بون لی سربلندی دکارم ببیجم که یک جماده این دستور ما او بکو کسی که دو پانه داده به اندام شرط که کردی بزانه به سه ماهان داده به هینی خواندن نویساندن کردی به اف کبو اف شرط باش بوده شرط بو بله از بخو یک جوا کسابو پشتاوی پیشنیاره بوم من در بین گلکی مزن خوارن هنگیه از گلک حتما اشاندنه به ناوی وکه او دوشن ملیتچی برجوا ملیتچی سیگزن چه جهر و فلان و بیوان اجیا خودانه کتن مگو مادم کن کردن دوی هم کاربن زمان خویین بنویسیم بخوینن اف زمان نویساندنه من بالا خو نده جریان نوسا کو دناف رخصتنامه دا پیدا بویشی هرچی همو کس دزانن کو بنگه کو که اپون ملا بون گندی بون کسی فقیر و برنگاز بون نظام چو بون چنه بون دویا بون جریان نوها چپل دناف مدا تونه بیا لی مخابن هبو جبر که اب نخواشیا کو چپیتیا ترکی دبا هنده کوالی ما پیدا بو کتبو نوار رخصتنه جی دیگر من هنگی درس دادم ده خواندگاه یا جدبستان دست بکی دا چند زاروکن من هبون که شاگرد من بون روژک فکرک پیدا بو یک دو زاروکن دبا من هی جبن در کتبون هاتبون کردیه که گلکی سپاهی زنی بود کردیوان tam کردی بود جبر که تاثیر ترکی خط لسرتونه بود من بوات تشت دانه نویساندنه چکرنه اکنه فکر در خستنا کوارک جبو زاروکن بود چای پیدا بود من زاروک خورا گوت مگو هم چید بیجن گلک شبون گوت سرچبان مگو بنیره یعنی عالیه چاپ کردن بلاف کردن و از خود دم بر ل ناوروکا و دبکو از هر جاره تشتکی بنویسیم ایدن آیدی و ادوی هم بخود بنویسیم از جی کرمانجا و راست کم دم بر چاپه در دخینم گله کیف خوش بون او چند هجمارن پیشین دو سه هجمارن پیشین سه و چار و حتی سایا آلیکاریا وان زاروکان چه بون زاروکین کود چونه
klasa 3 4 5 yani nabara 10 12 13 سالی بون زارok به کدوان درکت بدور گاوا که من دوج سیاست فران بیوان برده سال 81 که من تسلیم برادرین کوکه کر اوج شاگرد خراج میگفت که ایدی از نکارم وی کاری بکم من افتشت دیده اکید برادر کوچکا که او اگر چاپ بکن جوا علی کاری بخوازن چاپ کردن چاپ نکردن ایدی اکام تونه اگر هون علی کاریه که جم بخوازن وقت شخص سرسرم سرچاویم از علی کاری واد به این شکل کوورا پیشین کلیل کی بناوی کلیل کی یا زاروکان لسوید چاپو باشه برادرم پیشنگی یک دو کوور درخواستم بناوی هلین و بناوی تشتکی دنجه هبو کوورا که دنجه هبو کرنا بلکی پرسیمن لسر کوارا شخواه نه بلکی الوری واره بیراته هم نقط بگرن کوار بیراته بله بله پشترا وقت مگوت ایدی سال 81 دا هندک تشتین کو نچه د تفگرا کوکه دا پارتی دموکراتیک کردستان ترکیه و کوکه دا چه ببون نبدلی من بون و من تماشا کرد که از نکارم و قوته دو خدا ببینم که وان سر راست بکم یا چطور او بکم گوازه هرم نمارا خورونم و ساجی کر حتی ایروجی تکیلیم ایدی به سیاست نما جبری سال 84 حتی نود و چاقه ما چند برادرم ادخواستم تفگره که نود ناف کردان بدن دست بکرنه تفگره که نه سوسیالیست نه مارکسیست نه لنینیست تفگره که وقت بیجی سوسیال دموکراتیک و تفگره که بین فره تشتی کسان گروپین جدا هفالان بگینن هف تفگره کوسا بدن دست بکرنه جخو هدی سوویت چی ندما او رقیه لهمبر بیر باورین سوویتی جی اکبو تو بجه هدی شکست اکتبو سیستم ده هاتا بو هرتنه بسیار سر گارباچوف گلاسنوست و پرسترویکا نظامچی فلان بیوانده روشات بو هرتنه و ما چند هوال که ام گیشتی بون هف بناوی برگه همه کووارک درخست باورد کم نه هجمار بو اوجی کردی بو ترکی بو اوی دنگه که باش آنی جبر که جعالی ناوروک و جعالی ام بیجن شکل و فلان بیوان و کووارک گلکی بری کوپیک بو وکو دبیجن جاوه مروف ترد کر اوت کر و مقالین جه رنگ تده هبون اوه گلکی دنگ دام لی مخابن او نچو سری باشه برادرین که او تفگر دوماندن چون به پارتی دموکراتیک کردستان ترکیه را بون یک بنابه KDP باکور و نظام چه فلان بیوان رخستن دانین والحاصل اوجی نچو لی گروپین سیاسی ین ما پر ببختی شر ما دکرن محضور نینه که از ببجم یک جوان özgürlük yolu bu. یک جوان دقیقه بود لی بتر özgürlük yolum o evkek derxistin buxtanak derxistin gotum که اونا جه Parti Komünist Türkiye para verdikleri nizam çıtkın çinekin خدای قبول نکرد قطع رقم پارتی کمونیست راتون نبود دنابمه دا براستی کمونیست شیوه چاقایتون نبود لی پروپاگاندا که سرش نخواشته حتی کرنه باشه راستی درکت میدانه البته آنها جی گله که پشمان بون محجوب بون او جی ایدی هر روش کتن پارچه بون تقین و پقین دنابانده چه بود ایرو ایدی همه بیجه ناوی آن میدان نمانه
خازی و چاوی یکیت یک باتا چکرنه کرد قط نبند جیه کی هفدو دگرتن و تفگره که خورد دما لینا بونه چو سری بله دو خازی از لوه داری بسکنم تو پرسین خو کرم که برسا از جی بفکرم تشتی او کوباره که تا گوتن از بارم هیلین و هیوی بو هیلین و بله هیوی هلینو هیوی بله وقت كوار بيرام ام بيجن كاكرا شو قالك برسيمة هنا جبركو بحثا بيجي سالي داوي خباطة ديروكا خباطة كردستانيين دياسبورا برسيمة قالك أنا زهي بدارم دمامة هير بكم از وادس بي بكم ام دي هيفيا وليت ام دي پیش گوتنا چاپا برهوکا پرتوکا همو هجمارین کوارا هيفيا وليت كتبوا هاف سي هجمارن دوی پرتوکه ده کد تیرمها سالا 1976 ده هاتیه وشان ام دوی پیش گوتنه ده دخونن که دکم جوینا حشتم کوملا خوندکارانی کرد لأوروبا دمها تباغا سالا 1966 ده بریارا درخستنا وی کوواری دایه جبو درخستنا وی کوواری کمیته یک هاتیه دست نشان کرن و وک برپرسیار جی همرش رشو هاتیه البجارتن دوی برهوو که ده پیش گوتنا نوردین زازا جی هیه دورده آگهداری یک پر گرینگ ده نوردین زازا و دبیجه کوارا کردی یا پیشین به تیپین لاتینی کل اروپا درکتیه دنگ کردستانه اف دنگ کردستان کوارا خواندکارین کرد یا پیشین اروپا بو اف کوارا دنگ کردستان مه جاره که دردکت سالا 1949 تا سالا 5 دوم کریه و 12 هجمار جه هاتنه چاپ کرن نوردین زازا دوم دکه دی بجه د سالا 56 ده جواکا خواندکارین کرد لأوروپا جنوب هاته وجاندن کوارا کردستان بو دنگی و کوملیه لپرانیا نویساندنین و به انگلیزی و هنگ جی به کردیا سورانی بو که شو نهال ور دخوازم چند پرسا جیتا بکیم لگور بریا وان لأوروپا رخصتنین کرد یندن هبون بریا وی کملا خوندکارین کرد او پرسایه کم تو کوار آنجی وشانین وان درکتنه و هگر که درکتبن کیجان بون و یادن جی هم دزانن لکاهیره و لبیروده کوار و روزنامه کردی و کونتر درکتنه هنه لیلور مبستا من اوروپا نه همو تشتی که از دزانم در اوروپای کوارن کردی بری اف دنگ کردستانه تشتک در نکتیه رحمتی میر کامران بدرخان لپاریس جواتک دانی بو اوی گلک جرا بلاوک یانجی کوار به انگلیزی به فرانسی درد خستن جبو پروپاندا جبو ولاتین بیانی جبو دیپلماتین بیانی فلان بیبان بوه یانجی انبجن کوارن خویبونه در اروپای دوباره چاپت کرد بلافت کرد اف تشتکی دنه خباتا پیشین یا کوارن کردی یا جی کوارا کردی راسته تشتکو از دزانم لی من ندیتیه دنگ کردستانه یا یکل پاش سکنیه یک جوان رحمتین ردین زازایه حتی اینها من طول بکوی ندیتیه و مالا رحمتین ردین زازا جتو نبو جخوا پریشان بو یعنی تشتی دگریا بو سوریه لبنانه تشمشتی خو همو تارو مارکر بون تشتک جنامه بو برادرک لالمانیای لسر وات شتاد خبتی اوی دو سه هجمار دیته بون دی سال دو هجمار اندن بون از برات کم حتی نهاجی همو هجمار ندیتن اکنه کرنه بله نوردین زازا دبیجه بریا کو وگرم سوریه تاوی بلگین خوین دن و وان کوارانجی دبیجه مسپارت بو اسمت وانلی
و دور دبیجی دماز و گریه من ندیدیم. بله من جی نبیستیه کل با که اسمت هبه بله جخو که اسمت چو بر رحمه خوده نها کتابخانه‌وی دست برادر کی ده و تصنیف که و احتمال کد پشتی یک دو سالیندن او کتابخانه جیه کی به وکرنه یا جی ام بجن تسلیم کتابخانه کدن بکرنه لی اف هیویا ولت راسته بریارک تستاندنه جالیه کمرا خوندکارین کرد و کووارک لسر ناوه کمرا خوندکارین کرد به کردی درکبه کردی کرمانجی کردی سورانی او جی تنبلیا هوالین میوه چاقه تو تشتک درنکت که کمرش پرانی لپشتابه خواته بو اوی او دو سه هجمار درخستن باشه جبو که هندانه برابو او گیهاندن هف وقت برهبو که جنوبا چاپکر که کتیبت دستی تداره بله کوواردن یا کمرا خوندکارین کرد بنابه کردستان ده تشتک کم بود جبر که او کووار پرانی بی انگلیزی بو و پاش آلمانی جی هم آلمانی هم آلمانی انگلیزی درکتیه بله و جا نای بیرام چند هجمار پشتی که کمرا خوندکارین کرد پارچه بو و خباتا ویجنما جیس اصلا سکنی و تشمشتی تارو مارون بله بله که کرشو لگور آگهداری انت سالن شستی حتی که هاتی برلینه لأوروپا چه خباتین کردان هبون؟ خباتین کردا که لدر و هبو پرانی دبن آلایا کمرا خوندکارین کرد بو کمرا خوندکارین کرد ساله جاره کی کنگره گیره ده و لولاتن جه جبر که کمرا خوندکارین کرد اندام بود کمرا خوندکارین جهانی ده او امکانک باش دستی واده هبو که به تایبتی دکاری بو کنگرین خو لولاتن سوسیالیست چه بکه کنگره سوفیا چکنه لبوخارسته لبوداپشت و پراگ و نظام مسکو فلان ببان و پاشی جی هندک کنگرین خو لبرلین روشلات چکرن او امکان هبون لگاوا که نابرا تفگرا کردی لباشور و مسکو نقشد بو دکتن تنگاسیه که صبر حتی ندکاری بود کنگره چه بکن و جا گاوا کنگره که چه دی بود هلبت ام بجن 100-200 کس جوالاتن جدا دهاتن جیه کی ام بجن ده سال هفته ایده شستونه هبارد کن ده ستوکولم جی کنگره چه بود جنش که و در دورا 150-200 خواندکارین کرد جوالاتن جدا تن و بشتاری کنگره دبن کنجر خوی کردی حتی در کوین گوونده و نظام چی فلان بیوان بالا خلقه دکشینه و چی مینه ده هنگی بیانی لسویده گلکی کم بود کرد پیچکی دهات ناسکرین لنواکی رو و جا دنگ دا و دنگ دان تایبتی ترکیه گلکی نراحت کرد و پاشه ام هند بیم که ایران گلکی نرازی و نراحت بویا جوان کمبونان و هرتن یک دو سی خورن خو شاندنه و اف سی خور دو کنگره دا بشتر بونه باشه راپور دانه ساواکی راپور دانه دولت ایرانه ملگه آواجی اشکره بود درکت میدانه حتی این ها براستی منه بیستیه که ترکا هندک آجانه خوشانده بون بشتار بون و راپور فلان بون تشتی که هم ندیتیه جویا نظام احتمالا که پرمزنه که جوارا خبر با آوا کدن چوبه
Yani ne hoca Türk mirovi hoji bişinin dikarin ji İran'e ve malumata bir dest bixînin. Piştra gava ku şer di navbera Kurda Bexdayê de xurt dibû. Bexdayê ev kombûnên wiha gelekî bi xurtî kontrol dikir. Carekî xwast ku di Kongre Berlînê de teqîneke mezin çê bike. Xwedê neke wê çaxê eger tiştek wisa bibûya nêzîka 105-200 kes di wê dibin wê bînaya mezin da avahîya mezin da diman û sedî set ne hemû jî be sedî heştê beşdarên Kongrê weçayê dihatine kuştin. Elhemda nebû tiştek wiha. Sîxurek û vî tiştî rabû bû bombe xist û çantaya tişmiştî wisa hate girtinê polîsê Almanya ew girt bi saya biraderekî Kurd ku bêjin ev îfşa kiribû dikarîbûn bidin sekinandinê. Yani jimîna her tim xwastiyê ku destê xwedexin nav tiştmiştên wisa Kurda bitirsînin, Kurda bikujin. بله ککر شو پشتی کتوهاتی آلمانیا حتی در با عسکری حشتی لباکور کردستان و شر ایران و عراق خبات دیاسپورا کردان دکاری هنه که جمره ببیجی چوابو چرا خستنین دیاسپورا کرده هبون و پریوده دا بحث کر و پریوده رخستنین با هوز و هفره هبون و هر دو جی ین کرده باکور کردستانی بون و دجبری وان جی هبو او دجبری چما و او رقابت وان بهتر کار و خبات وان خبات بخاره آنی آن دجبری وان آنجی خبات وان لدیاسپورا لواس کر تکارین کی بحث بکه او تقرق نابرا باهوز و هفره ده هبو سالن هفته دو سه چاران da خورد بوم لپیشتی هفته و چاران همه بیجا بر بمرنه چو او جی هف کتن و parça bu kovara ku derdixistin jî derneket û wî awayî wek balonek ku hewa wê jê ku derketibe wisa ku mixabin gelekî ku heyf bû lê bi vê ew jî yani tevgera bahozî jî bi taybetî piştî sala heftê pênca piştî ketina piştî ketina şoreşê darbeyek li me hemûya ket me hemûya zarar ziyaneke gelekî mezin xwar berî her tiştî eva bû sebebê demoralîzekirina me maneviyet şikandina me ku eva tiştekî gelekî mühim e milletek morala xwe nemîne wextekî dûr dirêj wekû gêj û sersem be nayê ser hişê xwe ême jî wisa bû lê piştre gava ku dengê pêşmergeyan di sala 26 gulana 76 da derket êdî dilê Kurda xweş bû hêviyekê gelekî mezin peyda bû di vê navberê de hindek hevalên me ên Kurdên başûr ji Îranê hatine vê derê kom bi kom dihatin yek ji we koma ku baş tê bîra min rehmetkek Cewher Nameq têda bû û paşê Kerîm Sincarî têda bû Kerîm Sincarî hêjî dijî wextekî dûr dirêj wezîrê navxweyê hikûmeta Kurdistanê bû kek Cewher Nameq destpêkê de serekê Meclîsa Kurdistanê bû û paşê navbera wî partiyê de nakokiyek derket û jê veqetiya hate vê derê wextekî dûr dirêj li Swêdê ma paşê li Swêdê wefat kir hindek hevalên din ku çendek ji wan niha nemane çûne ber dilovaniya Xwedê lê hindek din hê jî hene mane piştra komên din hatin bêjin 3 kes 5 kes 8 kes wisa wê çaxê destpêkê de îzinistan din piçekî zehmet bû lê piştî ku hikûmeta Swêdê dît ku
براستی روشا کردین باشور ل ایران پر نخوشه گلک تنه اشاندنه آزادی کوان لو درهنینه شب و روز بن کنترل edana falan bevanın edi siyaset akon nerm kirin desturdana kesin kuj başvur da hatın libir bejin müracaatı baxtxwaziye dikirin. بله İşte dizan şerri Irak ve İran'e dest pekir şerri Malkan Bağı sala heşte hatta ne heşte ve heşte yani eski milyonak insan mırın hatun kuştun. بله Kürtçi gel milletin din perişan bun. Le Pirani Kürt jiberku qadaşlar rastî Kurdistan bû. Yani bombe davitin ew bombe dahatin li Kurdistana başûr diketin xware û teqîn çêdibû, kuştin çêdibû. Iraqê bombe davît dikete aliyê Kurdistana Îranê li vir xelk dihate kuştinê. Yani perişaniyeke yekcar zêde hebû di van 8 salan da. بله İranê wehşetin gelek mezin dikir. Iraqê hey wahşîtir Hı hı. hareket kir. Helepçe ji bîra meçûye yani. Bi destê rejîma Bexdayê ve çaxê em bêjin di saetekî de şûlê 5-7 hezar însanên me canê xwe ji destan wakî din êrişên tomerî ku li hember Kurda dibûn gelek Kurd hatine kuştinê ew Anfala ku Ağayê Sedam hingê bir serî bu sebebê kuştina zêdetir ji 180,000 Kurdên belengaz. Ev ji bîra me neçûye yani. بله کەکرە شوم ئەم ڤەگەڕن پرسێندنی دیاسپۆرەیە دیسە بریا ساڵên هەشتەی کار و خەباتên Kurdan li kîjan welatên Ewropa pirgûr û bihêz bûn binêrînate. Faktora mezin çi bû di vî warî de? Girseya Kurdan ya wî welatî bû? An kadroyên Kurd yên jîr bûn li wan welatan? An jî piştgirî û xweşbîniya ew welatên ku Kurd lê dijîn bûn. Faktora mezin çi bû? û Kurd li kîjan welatên Ewropa bihêz bûn bêhtir? Piştî salên hefteyê te got. Piştî salên hefteyê piştî salên heşteyê. Bele. Di salên hefteyê de Yani her Kurdên koçber, Kurdên mehacir bele. li Swêdê hindik bûn. Kurdên pêşîn ku hatibûn bi tomerî bi kutle di nîvê salên şestî de bû ew jî Kurdên Anadolî bûn. Bele. Hatibûn wekû hêza karker li Swêdê bicih bûbûn, li Swêdê kar dikirin. Sebebê wê siyasî nebûn. Yani ji ber pirsên xwe yê aborî xwe karker qeyd kiribûn hatibûn vê derê. Li Almanyayê jî li Almanyayê rewş cuda bû ji ber ku ji her bajarên Kurdistanê Kurd hebûn li Almanyayê. Lê nezaniyeke gelekî mezin di nav Kurdan de hebû û pir kêm însana cesaret kir ku ji xwe re bêje ez Kurd im. Ew tesîra rejîma Tirkiye ya bi hevqas 10 salan ku li hember Kurda bi kar anîbû tesîreke gelekî xirab li Kurda kiribû. Kurd gelekî ditirsiyan ji Kurdbûna xwe re xwedî dernediketin. Em xabin ev rastî ye ku wisa nekir. Lê di salên heşteyê de rewş biçekî cuda bû ji ber ku Kurd em bêjin ji Rojhilat de hatin, ji başûr de hatin. Hejmareke baş ya Kurda hêdîdî li Swêdê li Almanyayê peyda bû. Wan jî tesîrek li ser Kurdên berê kir. Yani hevdû nas kirin, rastî hev hatin. Dît ku ew dibêje ez Kurd im, kesek wî nakuje, nagire, êdî Kurdî dipeyve, çima ez nepeyivim, nizam çi filan bêvan tişkmiştî wisa. Bu sebep ku em bêjin ruhê Kurdîtiyê li va Kurdên Bakur jî peyda bibe. Eva rastiyek. Ja destpêkê de tevgerên
ناراضی بونه تفگرن پروتستوی بهتر لسویده همون و جاروبار انگلستانی همون این وقت بیشن گرسایی چند صد کسان کم بکه و هر خب نشاندانه که تشتک بسا وقت رفت هر کچو زیده تر بود هجمارا کرده چقاسی زیده بود البت هجمارا گرسایی که بشتر بود تفگرن ها داجی زیده تر بود از با نمونه که بیشم از tam da despeka sala heftê û siyan da hatim vê derê û gava ez hatim li bajara Upsalê em şolê 10 kes Kurdiya hebûn ya tune bûn 10 kes 11 kes û li Stockholmê jî kêm zêde 7-8 kes hebûn îja niha em bêjin li Upsalayê baş nizam çiqa salê dibêjin 2000-3000 Kurd hene li Stockholmê hê bêtirin li hemû Swêdê hê zêdetirin ایجا لگوربیاد و امرو اکی روشکی بده بر چاوه خو لنها از دبینم ام بجن او تفگرم پروتستویم یه کرده نسبت هجمارن کرده چکی قلسه نظام جبر چه سببه سیاست عاجز بونه سیاست دور کتنه gelek Kurda dest bir ticareti kiriye dukan ve kirine böyle müşhur ben nizam şid beçina ve falan bevan bu tevgeren siyasiye Kurda jî hem beje gelek kısmına ya jî nemana bu taybetiyle Kurdistan'a bakur. Beli. Se kesi wan nemana mako neku tevger bixo. Beli. Raste kekre şo karu xabata Kurdan li diaspora دوالی بون یک خطابی کردا دکه و یادن جی خطابی اروپیا دکه دوی وارد نرینات چی دوی کرد بهتر برای خواب بدن کی جالی بخوده از نه جانا دبیجم سوید ولاتی من هنده کباره من کرد من دکنن یا چاوا ولاتی تنه حیران از خاصی بجه 20 سالان ولاتی خو مامه ما آبا ولاتی خو و خواریه خوارنه ولاتی خو خواریه من دشت و چاین ولاتی خودیتنه چاویم جوت چیجی بونه و از بوم 7 سالی بکیمانی اوا 5 سال بله تگوت 29 تگوت 29 سالی خود نگرتیه او تاریخ حجریه بجا 5 سال از لبی ولاتیمه البته دی اف ولاتی منه ولاتی تی دائم جمرا خودی درکتیه تشتن قال لك نقن جاتنا سري من جمرا خدي دركتنا لصالح 78 از سوري هاتنا قرتني ذكرن من تسليم تركيا بكن جمرا خدي دركتن اولو بلافرا كده هم عيني ساعتي دا جيديتن اشان بسويده فلان او بيوان يعني تركيا جمرا افتش نكريه تركيا نا ولاتي منها كردستان تركيا هلبت او ولاتي من الديه بابا لواكدن نها ولاتي منها دبي اجوي ولاتي اخرى خدي دركن واك ولاتي خو بنهرم اجا دبي ام في تشتي تخن سري خو مادام كو ام هاتن فلادري بيجيبون كما دسبك داد بوت ام هاتنا جبو يك دو سالا بنهرم كارف چاوا دبي بركن وگر اجا مديد كو وگر مگر تونه نابا قدش بيرام ناچه گابا كو Evren Efendi bu çند سالا بو 7 سالا بو چه وقت سر کمر هات هلبجارتنه مجکک فرقا تلفن کرد مگو کک فرقو چیه مگو تو هات بوش بو 2 سالا 3 سالا نه اوسا گو بله مگو 7 سالی دی لزده بکن تو 10 سالی دی لداری تو نکاری بگرین مینا چیرو کریا چونو نهاته یه آره جا از باور دکن یک کاری می گرین اما کود و ام برای خوب بدن ملت سویده درد خوش وارا ببیجن که جبوک او مفهم بکن جمرا خودی درکبن جپرسا مرا خودی درکبن پشت بدن پرسامه ببیجن والله کرد ملتا که حقی واجی ها وکو همو ملتین دنیای ببن خودی حق و حقوق دولت و ولات عرض و فلان ببن بيجن
لتركيا يعني لبلاتي عربة دكان هر يكسر شتاب برسم بجد ما كرد حوجي دولتنا ودولتها وانا تركيا دولتها وانا حيران تركيا نا دولتها منا عربستان جي نا دولتها منا نابي ولاتي من نابي دولتها من هاتيا ون ذاكرني ازمان ما بي دولت ازمان ما بي ناصنامه وفلان بيوانا إجا كارك ما مهم أو كنت أمبري خبزن ملتك أمبيرا دجين مثلا خجوارة ببجن هواتي دوستان يوان قزنج بكن گرین بله ککرشو از باورم و سالا 1966 به مراست بکه هگه شاش بم لسوید به بشتاریا برز جمال علمدار و دکتر صلاح الدین راست کلدی کمیته کردیا سوید هات دامزراندن هر وها سالک شون در ایزلندای آیسلندی کرد کمیته آوا کرن د 69 ده لفینلاندیای کمیته فینی و کردا تیدا مزراندن د سال هفته ده لنروژی کمله کرد و نروژیا تیدا مزراندن نها دما مرف ناوین ریخستن آن کمله وی رنگی مرف پر کم دبیسه پرسا مشته چما گلو و گلو پرسا من اوجی گلو ودم کرد هندک بون خلکی جی ملت وان ولاتان پشگیری دانوان آن کرد نها ایدی پر بونه تیرا خودکن حوجداریا و سانا بینن امروشه چاوا ایزاه بکن تچاوات بینه ودم الگورده ها يعني تو خازين بيجي كرد ما شاء الله وصاب قوات بنا إذا حفجايوان کاری و دستک و پیشگیری سوئدیا، فینلاندیا، نروژیا، نظام امریکا، فرانسیا، انگلیس فلان بیوان نینه. کرد جوان همیشه بخواترن. من از باورت کم سوچ دم دایا. سوچ ما یعنی جبر کو صد مخابن قبل کم دگرن تاریخ خوب نهرم. ام دبینن خبات سیاسی دا ما درسیم باش نگرسنه. هر تم تشتی بچوب ما کرنا تشتی مزن ام لحف کتنا پروبلمی مزن درستنا دناف بیشن پارتیان خوی سیاسی دا بویا سبب که او پارتی پارچه پارچه بنامینه. بالا خوب ده ام بیشن سوئدی پارتیا که جرات بیشن پارتیا سوسیال دموکرات. اف پارتی قطنا و زیادترش 100 سال تاریخ آویه. تو دکاری کردستان ما partiye ki nişan bedi ku tarih avici 100 sala zedetre ne olanı kari. Yani partiye her iki Parti Demokratik Kürdistan'a bu sala çürüşü da hatiye danini meca ama hafta 5-8 sala je zedetre nine. Bu hep qast işte mezun hatına sarı partiye. Ja dve em meji خوب gorinin. Dve em kabul bikin ku Kürdistan çava رنگینه میجی مجید و اوسر رنگین به تشتی رنگین قبول بکن دوام قبول بکن که اره جن کرد مسلمانان الحمدلله او الحمدلله سر ما بخواد سر مدا حیران دنام دا خرستیان هنه دنام دا ازدی هنه دنام دا علوی هنه سنی هنه حنفی هنه شافی هنه نظام چهنه چتونه یعنی اگر بین فرهیه که من لهمبر و دین و مذهب انتونه به از چاوا بکرم ملت خورزگار بکن یعنی ام بیشند هم بر جریان سیاسی ین جدا جدا اگر نه فرابم از چاوا بکرم ملت بگینم هفش بود دوزکی دو ام هینی وی تشتی بکن هینی وی تحمله بکن مخابن روجلات نابین جواتک و سانکو بالشر و تقرق و قربار برسن حدك نكو بريا ام بیشن دموکراسی برای دانستاندن برای فکری نه الولات عندنا وصلنا قبل problem قدرت كذا برای که دموکراتیک و پرسه حل دکن اگر لحب نکرن داویه دا تو تماشا دکی چنج ملت تپرسن ملت دنگی خدا کی جناری اولی بسرد كذا دی بیرامن سالن هفته دا اف سنترالن او که nükleer enerji برسا که گله کی مزن بو قیامت را کردن گفتن بتقوی سوید حمو هر نمینه نظام چیه فلان بیون گفتم باشه هر جملت برسیم چون جملت برسیم
گوتم باشه حتی نی سال 2010 بو چی بو لیوه چاید و براکن و 2010 جی در باس بو رانه کرن نخواه تجربه کاتا کرنه حتی دیتنه که دکاره ام بیجه افتش وی جواتی دا بمینه مشرته که هر کدی چطو بکاری تازه تر بکی نوجانتر بکی تدبیر نو بستینه بکی چما ام کرجی نکارن میجی خود تازه تر بکن نوجانتر بکن تشته نو تخن میجی خود اونک تشته قبول بکن بلی هرچی تحمل اگر از تحمل نکم که لبا برایکی خرستیان رونم یا جی برایکی ازدی رونم یا جی یکی علوی رونم yani خیرم جبو وی ولاتی چیه والله وچه از جملت وی ولاتی خواهز ناکم یا از او سابقم یا جی سرقه ایرو ام بیجن از بدم برخوب بدومینم مخابل از سبب اکتن وید بینم ام بیجن کومنه اکتی چکرنه حتی نین هاجه یا از عجیبایی دبینم ام بیجن فدراسیونک دلویدن دشن پاش برده رودنن hesap dikin. Filan partiyt beje dibe du kesemin heve di komita kargirda ev dibeje 3 kesemin ev de 5 kesemin min hesabên oha di wextê komuna xwendekarên Kurdan da jî dît. Li paş berdê rûdiniştin Partî Komünîst digo 3 kes ji min be, Partî Demokrat digo 5 kes ji min be, vî awayî bazariyek çêdibû. Hingî ji we bihatana cana her du alî jî dibûn yek İran Kurdên İranê li derva dihîştin. Tahammül netkirim Kurdek İranê hebe. Kekrişo. Net nabe yek. Dünükari millet tepki. Ja sebebek bu ev komiten uha naha wek wan sala nexortin ya jî nemana ez bawer dikim ev e. Swêdî jî êdî ji vat tişta aciz bûne yani. Bi pirseta girêdayê di nav Kurdistaniyan de gotinek bicî bûye dibêjin Kurd nizanin û nikarin bi hev re kar bikin. Lê Federasyona Komeleyên Kurdistanê li Swêdê vê ezbera Kurda hinekî berovajî kir. Federasyona Swêdê di van rojan de çilsaliya xwe pîroz kir. Kurdên her çar parçeyan hevalê rêxistinê partiyên siyasî ku li Kurdistanê şerê birakujiyê dikirin anî bahev û bi dehan sala bi hev re kar kirine. Ez bawerim tu jî yek ji piştgirî avakirina vê federasyonê bû. Dema tu li doxa dinerê Federasyona Swêdê tu çawa dinirxîne rewşa wê demê û aniha tu çawa dibîne li ser vê pirsê vê ev girêdayê? Hevalên ku em bêjin salên dawiya hefteyê heftê û heşt heftê û ne heştê tê bîravan pir baş dizanin ku bizanibin ku federasyon di çi teşkilê de hata danîne. Weçha ez endamê tevgereke siyasî bûm. Berpirsiyariyeke min hebû. Me gelek cara xeber dida ta temaşa dikir ku filan hevalê me bêvan heval me rêyek dida ber me ku yani bi rastî me eger tiştek wisa bikira ev tişt pêşta nediçû. Yani êdin filan bêvan. Lê em gelek kêfxweşin ku federasyona kata danîne lê sed mixabin piştî 2-3 salekî din em bêjin hevalên ser bi partiyeke siyasî jê veqetiyan. Di wextê xwe da bi rastî min mesela çend cara wekû serekê dîwana kongreyê em bêjin min kongre birêva biriye hingî ji min hatiye min çi heq da be partiya A daya wan jî min tu cara feqek cudayiyek nexistiye navbera wan. Madem ku em hevalê hevin di rêxistinekê de em dixwazin tiştek wa hebe ku navê me Kurda li Swêdê bîne ziman çima ez ê vê feq û cudayiyê bikim bi şertê ku ev alî ji wisa bifikire. Zanî mesele di orda. Lê rabûn çantê xuldan derketin çû û çi bû me darbeyek xwar em qebûl bikin jî nekin jî niha li Swêdê em bêjin du grûp hene ku her du alî jî ji xwe re dibêjin federasyon yan jî ro di nizam çi filan bibe navê cuda cuda hezar yek nav hene tu dikarî derxînî li xwe bikî yek ya du gava ku ez wan roja didim berçavê xwe û niha didim berçavê xwe
از روشانها گلکی قلستر دبینم فدراسیون نها گلکی قلسه همه از خود پرسم من بجن ev çend salin ku federasyonê belavokek li dijî Tirkiye derxistiye. Ev jî em bêjin xwe pênîşandanek li dijî Tirkiye dirêxistiye. Em bêjin ji bo Efrînê tevgerek çêkiriye nam. Çima heyran xêr e yani. Ji gava ku destê siyasî yên partiyê me têda hebe ev tiştê serê me. Ez vêya rast nabînim. Divê partiyên siyasî xwe ji rêxistinên demokratîk dûr bixin. Bila têda bin bixebitin lê divê destê xwe nexin navkarê wan. Hesabê ew kê nekin paşberda nebêjin du kes ji min sê kes ji we nizam çi. Ev tiştê wa gelekî eyîb e. Biraderek em bêjin eger şiyana wê ew kê hebe bi rêvabirinê hebe bila kerem bike bê. Eger ji partiya Z jî be eger partiya C jî be ji bo bixîn nake. Em wiha nafikirin mixabin lê gava ku hevalekî me nekeve komîte em dibêjin ketiye destê nizamkê. Ji wî alî ve ez rewşa federasyonê niha gelekî qelstir dibînim. Yani bi dilekî êş ez vê tiştî dibêjim. Qet nedibînim. Dixwazî bêjî dema ku Kurd hindik bûn federasyon û komele xurttir bûn aniha Kurd pir bûne eva ya qelstir bûye. Yani ez wa dixwazim şîrove bikim. Ya ji vê ya jê de. Gava ku destê siyasî di federasyon de xurt be, federasyon qels dibe. Belê. Ez kurmancê wî ji te re bibêjim. Belê. Spas Kekreşo, ez di pirsal du hevdû bikim. Niha bi sedan komele bi dehan Federasyon û Saziyên Kurdistaniyan li Ewropa heye. Bi dehan parlamenterên esil Kurdistanî di parlamentoyên Ewropa de hene bi sedan rojnamevan û bürokrat û diplomat û Kurd û ku di ciyê girîngê dewletên Ewropa de kar dikin hene. Mirov çawa dikare vê em bêjin ordiya ku ji kontrola her çar welatên dagirker dûr wan organize bike û koordîne bike. Formülek te ya ji darikê te bi sêhr heye û pirsa din jî heta niha mezintirîn destkeftiyên diaspora Kurd li Ewropa bi dest xistiye bi nerêna te çi ye? Li dû hevdû her du pirsê min. Dema me hêdî hêdî hindik dibe Kekreşo? Çawa? Bigo dema me deqê me hindik mane lê em hinekî lez bikin. Bi rastî destê me da çûyek wisa bi sehr tune ku ez bikarim wiha ji wiha bibêjim. Lê ez gelek serfirazim ku ne ji cîla pêşîn lê cîla du da nifşa du dwa zarokên me hene ku ji me biaqiltir derketine ketine partiyên siyasî yên welatên xwe êdî ez wan deran welatê wan hesab dikim em bêjim di nav wî milletî de kar kirine pêş de çûne di partiyan da cih girtine pêşketine û hatine hilbijartin bûne endamê parlamenter bûne endamê filan rexistinê bê van rexistinê û niha ve wezîrê me hene yek heye li Ingilistanê yek heye li Hollandayê ez bar dikim yek li Ewkê jî heye yek li Danmarkayê jî heye cê serfirazî ye lê eva destkefta nifşa me ya dudo ye nifşa me ya pêşîn eger tabîr cayîz be pûçî derket tu nikarî ji nifşa me ya pêşîn em bêjin numûneyekî bidî ku va li filan welatî em bêjin parlamenter e yan jî bûye wezîr rastî ev e em hê ziman baş nizanin em ê çawa bibin endamê parlamentekî li wî welatî nifşê diyem zîrekin bi rastî belê gelekî gelekî ji me çêtir difikirin wan jî hinekî hatî guhertin Kekreşo numûneyekî bidmete mesela kurê min gulgên gelek cara tê malê dibe baba ez ê ji te tiştek birsin tiştek siyasî ka tu çawa şilove dikî ez ê te gudarî bikim lê ez ya te nakim dê mala te ez ê ya xwe bibêjim tu jî ya xwe here bibêje Kekreşo KSSE û Aksa hebû qasî ku em dizanin ev her du rêxistin yên xwendekarên Kurd bûn li seranserê Ewropa
وەکەم دەزانن خوێندەکارên her çar aliyê Kurdistanê hembêz dikir. Ez wiha bipirsim Kekreşo em dikarin navê konfederasyonê li van her du rêxistinan bikin. Tu dikarî nekî bi Kurdî behs bikî? Konfederasyon çawa bû belê? Rozaxan ew ki Komela Xwendekarên Kurd navê ne konfederasyon bû, komela bû. Dipirsim belê. Lê her welatê liqekî wê hebû. Em bêjin li Almanyayê, li Fransayê, li Hollandayê, li Swêdê û filan û bivan. Lê wek komela kar dikir û salê carekî kongre xwe çê dikirin filan bivan. û aksa ew Komela Xwendekarên Kurd li dervayê welat dibin wî navî de çêbû piştî ketina şoreşa Kurdistana Iraqê. Niha sala wî tam nayê bîra min dibe ku 77 yan ji 78 be. Wê çaxê berî vê kongreyek li ew kê çêbû kongra çenda bû nayê bîra min. Bawer dikim 76 bû yan 77 bû. Wê çaxê kongre ew Komela Xwendekarên Kurd bû du parça. Komela Xwendekarên Kurd ma wek parçeyek û ev aksa hata çêkirinê bû komelayeke din. Vêca di gotinê de xeletî nîne ku ez bibêjim ev aksa dibin sîha sîbera Yekîtîn Niştimanî de bû. Di navan da Kurdê Tirkî jî hebû, Sûrî jî hebû, Îranî jî hebûn, Iraqê jî hebûn. Lê di komela de da jî ev Kurd hebûn, Kurdê Îranê, Kurdê Iraqê, Kurdê Tirkiye filan bêvan hebû. Wê çaxê şerekî xurt hebû di nav xwendekarên Kurdan da. Yani ez pir baş dizanim gelek hewildan ku komela nebe parçe. Wek xwe bimîne. Lê nebû. Mesela Mîr Kamran Bedirxan rahmetî wê çaxê ji Parîsê hatibû Berlînê. Gelek xwastirca kir eman parçe nebin filane bêvane. Fayda nekir. Wisa neçû serî. Aksayê li gor xwe bêjin propaganda kir û propagandake siyasî gelek nexweş di hember KDP başûr propaganda dikir li hember yekîtiyê filan û bêvan yani ev ne tiştekî xerîb bû. Li Kurdistanê jî ji xwe dizanî KDP û Yekîtîn Niştimanî gelek cara ketin qirkehev ji hev du însan kuştine kirin. Pir heyf. Xwazî nebûne. Lê saxuya neçariyek bû, bêçareyek bû, çi bû, bêaqiliyek bû nizanim yani ev tişt qewim bî. Lê piştra rojekê Mijdebi Mam Celalê rahmetî bihîst ku got heyran mesela ew kê bû mesela şerê birakujiyê bû got heyran min soz û qewl daye dayika Mesûd ku ez carek din xwîna Kurdan nerijînim. Gelek kêfa min jê hat bi rastî. Gelek kêfa min hat. Ev tiştek pir baş bû û xwazê îro jî Mam Celal sawa ez bawer dikim ev problemên Yekîtîn Niştimanî de ê bi awakî rehatir bi hata helkirinê. Kekreşo vê dema dawî me behsa federasyon û xurtbûna federasyonan di dema berê dikir û aniha hinekî lawaztirin, Kurd bêhtirin û federasyon lawaztirin di vê warî de divan dawiyan de du înisyatîv çêbûn li diaspora Kurdistaniyan. Yek li Hewlêrê meha 12 ya 2001 mehekberê komcivîn li dar xistin bi navê Konfederasyona Rawenda Kurdistanî û ya din jî bi navê Diya Kurd. Wê vê dawiya heftiyê kongre xwe li dar bixin li Stockholmê 22 mehê de. Tu bi tecrübeya xwe pîrî yanî pîr mebesta min pîr ne ku bi temen tu pîrê diaspora Kurdistaniyê tu van înisyatîva çawa dinirxîne? Tu pêşniyarê te têbîniyê te li ser vê? Heyran bi rastî ez xwe pîr nabînim. Belê.
جالی تمن و از خود 5 پیر سال نبینم ناوی خواته و دبی ام تشتکی دنبی از خود پیر جی نبینم بله از نه پیر ازدیاما نه پیر علویاما نه پیر و نب سنی و تمنی چیکار به بله جبر کو وقتا که دور درجه از وکشامه جتشته و ها دور ماما و ناکفم ناف و قرب الغی اکناک مش دور و تماشات کن بله شوکن چه بجم آره او جوینا کل هفلری چه بو به من جوینا که جنش که بابو بی کو حاضری یک تشتک بکرنه او حوالن کو او جوین بک آنین به کمانی دزانی بون کو و خباتک در و هیا بجن بچوک بجی مزن بجی و چند فدراسیون چند konfederasyon zam çifran bir vangiş nev dikin tiştek uha dayının. Yani çi hevce kutu rabi 450 kesi 60 kesi gazi biki bini lehevleri bicivini u beyku jwe civine tiştek derkeve. Jwe civine çi tişteki konkret derket? Hiç. Min duk u per bu cihek da xwand ku و اسماعیل کامل بویا سرک و گروه نظام اسماعیل لیور تمثیلا کدکه برادر کی باشه قنجه نظام چی فلان تشتک نبیشن لی تمثیلا چه رخصتنه دکه نه آخر دویل پشت رخصتنه کشی کامله کشی جواتک جهبه yani ama tişteki ne o ki az dibêjim têda hesabên siyasî hene yekû bi awakî xelet ev agehî enformasyon tişmişte sedane kek Mesûd şaşeke pir mezin kirine divê ji wan ev hesabê pirsînê çima tiştek wiha bû yani ew jî dikarîbûn û ev ê ku em bêjin roja şemiyê jî bicivin herdûka jî dikarîbûn bi hev re tiştekî çêbikin min ji ev hevalên ku roja şemiyê dikin bicivin pirsîm got ev çi mesele wan jî nedizanî bû haywan jê tune bû jinişkê we civînek çê dibe ji Swêdê yek du sê kes bar dikin diçin beşdar dibin di vê civînê de lê ev kesên ku diçin ser navê rexistinekî naçin wiha çê nabe ku diaspora divê bingehek hebe yani ev ez vî tiştî tişekî rast nabînim ez bawer dikim di civîna Stockholmê de jî ev tiş bêne munaqişekirinê înşallah biryarek derdikeve ku jêra çareyek tiştek wê dîtinê بله gelek spas kekreşo em dipirsê xwenî dawî li dû hevdû bikim û em bername xwe em tên çend deqîmeman em tên dawiya bername xwe ez dixwazim tu piçekî behsa zanim ku tu ji damezrandinê û heta niha yek ji rêveberê Înstitûya Parîsê ye Înstitûya Parîsê di nav diaspora Kurdan de ciyek taybetî digire û serokê birêz Kendal Nezan e Înstitûya Parîsê hem ji bo Kurdistanê hem jî ji bo Ewropeyan karê pir mezin kiriye tu karî bi Kurdî hinekî behs bike qasî tu dixwazî Roza xan ez pêşiye tiştekî ne rast ser rast bikim ez ne damezranerê Enstitûya Parîsê me lê ez endamê heyeta îdariya Parîsê bûm min negot tu damezrênerê kekş bigor me xelet bîst min got ji roja ku hatî damezrandin tu di nav bîne bel rast e yani heye nêzkaya heştê û sê heştê û çar ama bêje şixulê çil salî tiştek wisa têda me niha statûya Enstitûya Kurdî ya Parîsê tiştekî dine yani ne federasyoneke ne konfederasyoneke ne nizam bingeha wê ew keke waqfeke waqf li Fransayê gelek zehmetek û bêdanînê ji ber ku divê dadgeha qanûna bingehîn biryarê ser bide li Fransayê sê waqf tiştek wisa hene yek waqfa Cîhana Erebî yek din hene navê nayê bîra min yek jî waqfa ew ke Enstitûya Kurdî ye yana waku Swêdê eger rê hebiye ku tu sê roja carekî waqfekî danî
دکاری بو حتی ناده 15 وقت فرانسه بینه چکرنه شرطینو گلکی گرانن بو نمونه دستور اکتی دانینه دوی او دستور دگل قانون بنگهی یا فرانسه بریک بکوه تشتکی لدیجی قانون بنگهی یا فرانسه ایتی لطونه به یک یادو دا ماده دستوره جارک تندانینه پشتی ویان نکارن بین گوهارتنه جبو گوهارتنه شرطن گلکی گران هنه تکو دو کنگره که دا گوهارت دوی او هره بجن دادگاه قانون بنگهین او لسر بریاری بدن که اوکی یا نه اوکی تشمشتی وها هنه او کنه و پاشه دوی سرمایه که محدود جهبه جبو کتب کاربی وقفه که چه بکی بشکنه لی استوتیا کردی یا پاریسه دوان 40 سال خود همه گلک خباتن هجا کرنه براستی یعنی هم جعالی مافه مروفی و خباتن گلکی گرین کرنه بو نمونه او konferansas Paris'e yalnızın salahişte nehvez bavardıkım. Ku çekirin dünyayı da dengda o jiçar aliyen dünyayı diplomatın geleki binavu deng hatın ve civine. Ji Kurdan şahsiyetin geleki mühim hatın beşler bundu ve civine da. Vakiden jî yani niha jî salê qetne be 2-3-4 civîn çêdibin li ser rewşa parça Kurdistanê me cuda cuda. Tiştekî din ku karekî gelek hêja kiriye ew e ku salê carekî bûrs dide xwendekarên Kurdan mixabin bûrsên wê nezêdene salê 4 yan 5 cana 3 bûrsene ji bo 3 parça Kurdistana başûr netîda ji ber ku hikûmeta Fransayê kontenjanek veqetandiye ji bo başûr êdî ew ji bin destê Enstitûya Kurdî ya Parîsê derketiye. Bûrsên heyî di navbera Kurdistana Rojhilat, Bakur û Kurdên Sûrî, Lubnan û Sovyeta berê tê parvekirine. Lê wakim min got 3 yan 4 evkin şertê wê jî giran in her kes nikare vê bûrsê ev bike bibe xwedî wê bûrsê. Lê dîsa jî gelek hêja ji ber ku ê ku waku me bûne xwedî xudan bûrs yê ku ez dizanim yek ji grupa Filistîniya ye. Bûrsa ku sa didin Filistîniya lê bûrsa Kurdan ji bûrsên Filistîniya zêdetir in yani. û xebatên din ser ziman têkirine û li ser em bêjin karên weşandinê tişmiş wisa têkirine bêjin li Stenbolê bêtir jî bi riya weşanxaneya Avestayê gelek kitêb hatine çapkirine bi xêra alîkariya Enstitûyê. Kitêbxaneyeke gelekî dewlemend heye ku dünyayê de ez bawer dikim yekemîn e çi kitêbxana dijîtal çi jî kitêbxana fîzîkî gelek kitêbên hêja yên kev yên nû li vê derê hatine civandinê ku niha cih tune gelek ji wan kitêban de embarê de ketine ser hev eva wexteke li cihekî digerin ji bo ku bikarbin têkevin vê derê û kitêbxana xwe mezintir bikin. Ji birî va tişta jî tiştek xweş e ku ji bo Kurdên Fransayê bûye malek xaniyek ê ku derdekî hebe diçe wê derê alîkarî dixwaze alîkarî dikin alîkariya pare mare na lê alîkariya em bêjin tercüman e o nizam îşê polîs e îşê nizam çi ye filan va tişta belaşî dikin. Gekre şo em werin ser Üniversiteya Uppsala a beşa Kurdî û herwiha ku bi Înstitûya Mamostetiya Girêdaya Üniversiteya Stockholmê beşa Kurdî de li wir kar kiriye. Ev beş çawa hat damezrandin wekî din jî li Üniversiteyê din ya Ewropa di beşên bi vî rengiyê din li ser Kurdan bi zimanê Kurdî hene? Hayran ev beşa Kurdî ya ku di xwendegeha bilind ya mamosteyan da Stockholmê hatibû vekirine ev di wextê xwe da daireya karûbarên biyaniyan li mihacîran hebû. Sîv digotin statins îmanravek. Ew ê bi alîkariya
وەزارەتخانە کار civîne kir di wê civînê de guftugû münaqeşe li ser rewşa Kurda hate kirinê û zêdetir jî li ser tiştekî ku me jê xwe westandin pêwîstiya Kurdan li Swêdê çi ye? Çi pêwîstiya wan heye? Çawa dikarin ji wa pêwîstiyan re hellekî çareyekî bibînin? Yani ev bûn em bêjin derstana Kurdî hebû jê re malzeme lazim bû kitêb û pirtûk û filan bêvan em bêjin Kurd hebûn ji wa re em bêjin diviya bû weşaneke radyoyî hebe weşaneke televizyonî hebe û em bêjin di dibistanan da Kurdî tê xwandinê ji wa re îmkanên gihandina mamosteyan lazim e li ser va tişta çend civîn hatine kirinê dûra ev tespît hate kirinê ku divê beşeke Kurdî li Hoyalesa Stockholmê yani xwendegeha bilind ya mamostetiyê li Stockholmê beşeke Kurdî vebe ew jî li sala heştê û pênca de ez bawer dikim hetanî sala nodî dawiya sala nodî da ev beş hebû hindek hevalên me li vir xwandin bûn xwedî belgenamayekê ku bikarbin dersên zimanê Kurdî di dibistanên Swêdê de bidin çi ji bo dibistanên destpêkî be çi jî em bêjin lîse be piştra sîstema dibistanên bingehîn hate guhartinê û ji bo ya jî ev sîstema ku li Stockholmê hebû ew jî hate guhartinê êdî wakberê nedikarîbûn mamosteyên zimanê dê perwerde bikin ya bû digel zimanê dê beşekî din jî bixwin mesela ya matematîk ya em bêjin zimanê Swêdî ji bo biyaniyan ya tiştekî din filan bêvan hebe te bikarbê di aynî wextî de di dibistanên Swêdî de jî ders bide ji bo ya em bêjin kesên ku bikarbûna biketina vê beşê gelekî ew bûn hindik bûn hema bêje qet tune bûn ji bo ya jî ew îmkan nema piştra hindek tiştên din çi bûn em bêjin kamer kolêgê beşa tercumana wergêra hate vekirinê ew ku niha jê re dibêjin SIL Statens Institution für Lehrmittel daire ji bo kiresteyên xwandinê li Stockholmê ew em bêjin hindik projen dane berxwe erbin pirtûk û tişmiştî wisa ji bo dibistanan xwendegahan dervixin ya Uppsala'yê piçekî cuda bû ya Uppsala'yê yek hebû ji bo tercümanên bi dîploma salekî îmkanek wisa dan du termîna xwandin bedelî 40 puanên wê çaxê yani niha dike 60 puan ê ku ev beş bixwandana dikarîbûn azbûnan da bi ser ketine dikarîbûn bibin tercümanên bi dîploma yan jî em bêjin tercümanên resmî yên awtorîsêrat hate li wê derê xwandiye tu bûyî xwedî ev selahiyet yan jî tu çûyî te imtihana kamer kolegê daye tu bûyî xwedî wê selahiyetê xwandineke din hebû ew me wexfek li Stockholmê danîbû bi navê Wexfa Çanda Kurdî li Stockholmê ew ê wextekî kampanyayek da destpêkirin kampanya komkirina paran bikarbe ji Kurdistanê ji Tirkiye kesên mamoste kesên nivîskar kesên rojnamevan bide anînê û li vir termînekê bide xwandinê ji bo ku bikarbin zimanê xwe tekemül bikin û bibin xwedî îmkaneke baş
زمان خو جانی گراماتیکی و راست و درست بنویسین بکاربین. مصرفن مالی ین وی کاری لسر پشتا وقفه بو و üniversite Uppsala'yı ve çağı malavan ava ve ku evkirin. Ev beş mekirin em du kes vak mamasta ez u kek tayfun mal misanış me guhera em maaş naxwazin em vê pere kar bikin me dersdan bi derece termînekê me bawer dikim sê yan çar grupanîn li vir xwandin û paşê vegeriyan Tirkiye yan ji Kurdistanê hindek ji wan biradaran niha jiyan bêjin di karê çapemeniyê de rojname û tişmiştî wisa televîzyonan da weşanxanan de kar dikin û havaneke xanim hebû ku li aliyê bawer dikim Antalyayê bû çûbû ew belgeda bû dadgeha Antalyayê xwastibû ku bibe tercûmanê Kurdî resmî bu qelebalixeke mezin li Tirkiye çawa be yani zimanê Kurdî û tercûmanê resmî heyran nabe filan gotu diploma min ji zanîngeha Uppsala'yê heye zanîngehan bi nav û dengên dunyayê welhasıl ket rojnama tişmiştî wisa jî de ew jî piştî sê yan çar grupa bû êdî newa ji ber ku îmkanên malî ew tune bû sekinî helbet rewş hate guhartinê viya jî bibêjim konsolosê Swêdê li İstanbulê bi me re kete danûstandinê û xwast ku em va kursa li İstanbulê çêbikin li Tirkiye çêbikin ji ber ku hingê çûbû gül dîtibû dîtibû Abdullah Gül gotibû ku em dikarin alîkariya we bikin eger mamostê ve tişmiştî wisa hebin filan ji me pirsî me got baba bila garantiyekî bidin ji bo emniyeta me ku em neyîne girtinê û tiştek neyê serê me em hazirin bên li İstanbulê de Enstitûya Swêdî de ek bikin vî dersê bidin bi derêja termînekê li gor evkê me tecrübeyê me ne ku ji zanîngeha Uppsala'yê û zanîngeha Uppsala'yê ve girêdayî jî be zanîngeha Uppsala'yê gotibû tiştek wisa bibe pir baş e em ê alîkariya we bikin paşê Karlsson çûbû Gül Efendî dîtibû gotibû mixabin ez nikarim wî sozî bidim filan lê me destpêkê de jî ji Karlssonê me got Tirk dikarin gelekî ev tiştê qelew bibêjin lê paşê ji gotinê xwe qelew gelekî dadkevin serê qişkekî yan didin miroviyan jî nadin wisa jî derket rastî Belê gelek spas kekreşo ez barim pirsek me hebû li ser ziman kavê ez karim bixwînim Swêdî ji cî û war û navnîşana re dibêjin ûrt bes na min nepirs ku ez bawerim têbîniyek bû Kurd jî bi taybetî li Serhedê ji cî û war re dibêjin ûrt û ocax gelo ev û Swêdîya heman tişt e min fêm kir belê dixwazin Swêdiya jî bikin Kurd lê heyran ew kekreşa dibêjin Kurdî û Swêdî nêzî hebin yani ew jî nêzî hebe ji tira çîrokayê bibêjin belê ûrta ku li Serheda bêtir ji aliyê Serheda dibêjin û di nav Kurdên Sovyeta berê de jî heye ûrt û ocax dibêjin ûrt yurta Tirkiye yurt di Tirkî de esas kon e çadir e heta niha jî em bêjin ev Cumhuriyetên Tirkiyê wak Türkmenistanê Qirgizistanê Qazaxistanê filan bêvan ji konê xwe re dibêjin yurt Veca ew yurta Tirkiye ku ketiye zimanê Kurdî Tirk helbet yurtê bi mana welat bikartînin lê Tirkiyekem de mana çadir jî he ew ne peybeke Kurdî eleqayî bi ort û yurt filan bêvan tune
والله ما جي كيفا خواني ما قو قيب سويدي اجبرك قوتني سويدي كردي قالك نزي هذا نوك برور وبرا ودوتر ودوتر او راستا او تشتي ام بيجن زمان این اوروبیه يا و مكان بكن انكار بكن ل قوتن وها جهنه جالي دنگ و نزيكي هفن ل علاقه باكتنا بكردي تنا بله كاكرشو ام سكيلك سباسيات دكم كو تبشتاري برنامج من دنگي دياسبورا بو و جالك سباس جبو كو تزانين و تجربين خواه بمرة بار بكر و سباس جبو كو تكاري بو بشتار ببه ايروج بو برنامج من سباسيات دكم قوتني تاني داوي جبو ما كردين دياسبورا و جبو تماشبانين ما جبو كردستانيين كردستاني تقولني تيداويج بما هنا چنه هران از جگلک سپاس دکم و جهدا من جبو کز بکرم چند فکری خود ببیجم جبو فکری من هندک کس ایشانده بن از چیتر دبینم که مروف دوبرا به راستگو به چه راست بگوی تشتی ببیجه نکو جیوه گره بس هم اوه که ام بکربن خوشریا شاش بدن پاش و دیروکا خویا چویی درسه که بر بگرن جمعه گرکه یعنی ام بکرریا خو رسول درست ببینه اگر من هندک تشتین شاش گوتو بنجی در هندک کسا ما بجی بلالمن ببورن دبیجن راستی هتن تحله دبکو تشتی من گوتی جبا من تحل بند چلکن مرا قالك أبا بس قالك رازي مجبور قال لك سباس ام جي اشترازين ام سباسيات ديكن مال ابا ب دكارو باري تد جيانا تد سركفتنيت خوازن بريز رشوزيلان مالتا واج بو هر تشتي جبو كراته قال لك سباس دست خوش هر هبي وسباس تماشاوان هجا سباس بو اما تماشا كر سباس بو تبينين و جبيرانه كن د برنامج روجاوا روج آوا نها اوجی هیه زندی دوشان به مربنش چار پرمدی خود نبن سپاس بو تماشا کرنا و سپاس بو و هر هبن دما خوش دلی و گشت به ایوار باش کردستان